ইমান কষ্ট হয়েছিল এটা ভাল হয়েছি মোরও ভাল হয়েছি রাইজেরও ভাল হয়েছি বহুতরে ভাল হয়েছি মোর ভালে রাইজের ভাল আগৰ পৰিবেশটো কেনেকে আছে কেনেকে হাজা কৰিছিল এইটো ভালে কথা একদম মই সাপোর্ট কৰো মোৰ হিচাপে আগতে কেনেকে পাৰ কৰিছিল মানুহ একদম নকৰি কলৰ ভেলত কত সাইকেল ভাই যায় কিবা ভাই যাবা সব নৌকা সুন্দৰ এটা দৃশ্য দেখা পাই আছো ভাল লাগছে हाग्रामानि समाव जानाय हाग्रामानि सरकारनि समाव जानाय जेतु बेवहाय हाग्रामा महिलारि लं लिभ लिरनाया थिगानो दङ नाथाय बेजों लोगोसे जोङो बाहाय नुबावदों UPPL निबो माखासे पोस्टारिं खालामनाय जेरै नै बाहाय दङ UPPL निबो पोस्टारिं लिरदों दा बिथांमोना गावसोरनि मावनायखौथ' दिन्थिनो हाला मालाय लुनाय सायाव लिरनो थाखाय बिथांमोना लाजिया जेतु जोंहा चिरां जिल्लानि खांखिला सारा दाउखुमै जायखौ जों होनना मोनथियो बिथाङा जे बुंदोंना बिथांमोननो माखासे बै कर'ना समाव भेक्सिन लानाय बायदि बिथांमोननो माखासे भेक्सिन होदों लाजिनो रोङै भेक्सिन होदों दादा আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰো সেই দলং নোহোৱাৰ আগত ইয়াৰে আহা যাহা পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছিল হাগ্ৰাম মহিলাৰী চৰকাৰৰ সময়ত ই দলংখান হৈছে হয় না ইটো বিষয়ে মানে আপুনি কি মেছেজ এটা দিব খুলুমबाय रायजोफोर दिनै फैलायबाय मोनसे दाबसे गोदान जायगायावहाय नोंथांमोननो बै समनि सरकारनि समाव जानाय नैबे मोनसे दालां जेतु थांलाय फैलाय हान्थामेलानि जेंनाखौहाय फ्रायानो बे दालांनि जाहोनाव दिनै जोबस्रांनायखौ जों नुबाय दिनै बे दालाङा जाहैदों मोनसे NLCPR नि आन्दारावहाय लुफुंजानाय दालां 2015 मायथाइयावहाय 14 मार्च दानखालि बे दालाङा लुफुंजादोंमोन बे 500 कोटी क्र'रनि पेकेजनि आन्दाराव बेबो मोनसे दालां नोंथांमोना नायनो हायो बे रोडा कानेक्ट खालामो ओरै बागानपारा टु बरबरि थांलाय फैलाय आरो गोबां बेबायदिनो ओनसोलफोराव दावबायहैनो थाखाय बे दालाङानो मोनसे सोर्स जेतु आं नोंथांमोननो एसे वाक एराउन्ड दिन्थिनि थाबायलांनि बे दलंनि लेन्थआ एक्जेक्टलि बाय मेनसन गैया नाथाय बियो स्पष्टयै लिरनाय दङ जोंहा मानव गेदेर बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि समावहाय बे दालाङा लुफुंजानाय 14 मार्च 2015 आं जेतु अलरेडि मेनसन खालामबाय बे RCC ब्रिज दिरिं दैमानि सायावहाय जेतु नोंथांमोना अलरेडि बावैसो सान सिगां देखायदोंमोन बैथिंबो मोनसे दालाङा जेतु बायग्रबनानै दङ बेखौ बिथांमोना 5 बोसोरावहाय कमप्लिट खालामनो हायासै आरो बेनि सायावनो आरोबाव नैबे मोनसे दालां बे जोबोद मोजाङै जादों समायना नोंथांमोना नायदो ओरैहाय भुटान हाजो थाहैबाय बे दिरिं दैमानि सायाव नैबे दालां ओरै साइकेलजों फैगासिनो दङ दा बेबायदि आरो बेनिफ्राय जोङो थांबावगोन दाबसे जायगायावहाय दिनै नोंथांमोननो फ्राय 25 नं बागानपारा बियाबावहाय लुफुंजानाय BTC सरकारनि समाव माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ नोंथांमोनजों नुफेरि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ नोंथांमोननो जोङो दिन्थिनो थांगासिनो दङ बे दालाङा जाहैबाय दा जोङो थांबावगोन गुबुन दाबसे जायगायावहाय दा बेहाय गोबां मोनसे जिनिस नोंथांमोन देखायनो सानदों आङो बे दालाङा हाग्रामानि समाव जानाय हाग्रामानि सरकारनि समाव जानाय जेतु बेवहाय हाग्रामा महिलारि लं लिभ लिरनाया थिगानो दङ नाथाय बेजों लोगोसे जोङो बाहाय नुबावदों UPPL निबो माखासे पोस्टारिं खालामनाय जेरै नै बाहाय दङ UPPL निबो पोस्टारिं लिरदों दा बिथांमोना गावसोरनि मावनायखौथ' दिन्थिनो हाला मालाय लुनाय सायाव लिरनो थाखाय बिथांमोना लाजिया जेतु जोंहा चिरां जिल्लानि माबाया खांखिला सारा दाउखुमै जायखौ जों होनना मोनथियो बिथाङा जे बुंदोंना बिथांमोननो माखासे बै कर'ना समाव भेक्सिन लानाय बायदि बिथांमोननो माखासे भेक्सिन होदों लाजिनो रोङै भेक्सिन होदों बेखौनो बुंनांसिगोन नायनो हायो गारि थांलाय फैलाय ओरैबायदि सुबिदा जाबाय बे दालांजों ओरैबायदि सुबिदा मथथे माने दिनैनि समावहाय बेकार जेंनाया फ्राय थांलाय फैलायनि हान्थामेलानि जि प्रब्लेमा बे जोब्बाय दा थौदो नोंथांमोनखौ आं लाना थांबावनि गुबुन दाबसे जायगायाव बागानपारा बियाबावनो जोङो साननैनि थाखाय बे प्रग्राम लादों बे साननैनि टाइमावहाय जों नोंथांमोननो हाजासे मा जादोंमोन मा जायाखै बे जिनिसफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन जेतु नैबे बारनि बिसायख'थिया 6 शेड्युल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो जोंनि मोनखानाय काउन्सिलखौ रैखाथि होनो थाखायसो जों बे थांखिजोंहाय आवगायगासिनो दङ इलेक्शना आलादा मेटार किन्तु जोंनि जे थांखि जोंनि काउन्सिला जाहाथे जोंनिनो रिजनेल पार्टिनि खुंथाय गोहोआव थाबाय थायो बेखौनो साननानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ लादों नैबे इनिशिएटिभखौ लानानै जों आवगायबोदों
रायजो राजा नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाहोनानो जाहैबाय जाहाथे नोंथांमोना एसे नायफिननानै बिजिरलायनायनि गेजेरजों सानहरो जे नैबे 5 बोसोराव जोङो बेसेबां गेप जालांखो 5 बोसोरनि गेपआव जोङो बेसेबां खहा जाखो बेखौ साननानै नायदो थांनाय 27 बोसोरखौ दुसिबाय थानानै लाब गैया 27 बोसोराव जालांनाय माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार नोंथांमोननो जोङो फिजिकेल प्रुफखौ होनो नाजागासिनो दं जेहेतु बिथांमोना बुंबाय थायो मा मावखो होननानै दा बेनिनो बेबायदि प्रमाणजों माखासे गोबां होबोबाय आरो होलांबावगोन थौदो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिलांसै फै এই দলং যেটো হৈছে হিটোৰ বিষয়ে আপোনাৰ কি মেসেজ দিব ৰাইজক এই দলঙৰ বিষয়ে ভাল মেসেজ দিবা লাগবো যে আমার ইমান কষ্ট হয়েছিল এটা ভাল হয়েছি মোরও ভাল হয়েছি রাইজেরও ভাল হয়েছি বহুতরে ভাল হয়েছি মোর ভালে রাইজের ভাল আগৰ পৰিবেশটো কেনেকৈ আছিল পরিবেশ আছিল আমি পানি দি নামি যাবা শাকো কলৰ গাছ ফেল কৰি নৌকা দিছিল আপনিতো ইমান ওচৰত থাকে আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে কি জান এটোৱে ঘৰ মতি মাছা ৰাস্তা এইটো কিন্তু এটা কথা মোক এটা কৈ নিদিলা মোক ৰাস্তাটো এনেকে বান্ধি চেৰি কৰি ৰাখোতে তিনিটা মই অসুবিধা সেইটোৱে পাই আছো বেলেগ একো অসুবিধা নাই যদি এইবাৰ চৰকাৰে সেইটো যায় মোক ৰাস্তাটো এইখিনি ভাল কৰি দিলে ভাল লাগিলে হ'ব নিশ্চয় কিন্তু এইটো দলংটো ইমান মানে মৰমেদি বনাই দিছে আজি কিমান প্ৰবলেম এইটো ভাবিবা লগা কথা হয় না বেলেগটো বেলেগ নকওঁ মই এইটো ভাবিবা লগা কথা আগতে কেনেকৈ হাজাৰ কৰিছিল এইটো ভালে কথা একদম মই সাপোৰ্ট কৰো মোৰ হিচাপে আগতে কেনেকৈ পাৰ কৰিছিল মানে একদম নকওঁ কলৰ ভেলত কলৰ ভেলত কত চাৰ্কল ভাই যায় কিবা ভাই যাব সব নৌকা সুন্দৰ এটা দৃশ্য দেখা পাই আছো ভাল লাগছে এনেকুৱা ভাল হলে পৰিবেশ ভাল লাগে আপোনাৰ নামটো জানিব পাৰিম মোৰ নাম শ্ৰীমতী দময়ন্তী বৈশ্য আপোনাৰ সমষ্টিটো এটা কোন সমষ্টিত বা পৰে এইটো পাখামাৰা আপোনাৰ বাগানপাৰাতে পৰে ঠিকে আছে ধন্যবাদ থাকিল খুৰী দাদা আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰো সেই দলং নোহোৱাৰ আগত ইয়াৰে আহা যাহা পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছিল পৰিৱেশ মানে আৰু নদী দি নামি যাব লগা আছিল আৰু কেতিয়াবা জনাই দিব লাগে যাতে গম পাই অৱগত স্কুল কলেজ যাওয়ার কারণে কি অসুবিধা আছিল বহুত অসুবিধা আছিল ৰাইজৰ সেনেকুৱা অসুবিধাতে বহুত ল'ৰা ছোৱালী গিলাৰো অসুবিধা হৈছিল বা আমাৰো জাতীয়তৰ অসুবিধা হৈছিল সেনে আৰু শ্ৰীযুত হাগ্ৰাম মহিলাৰী চৰকাৰৰ সময়ত এই দলংখান হৈছে হয় না ইটোৰ বিষয়ে মানে আপুনি কি মেছেজ এটা দিব যে এইটো দলংটো হয় এইটো আৰু ভাল এটা বস্তুটো আপুনি কি বিচাৰে ক'ব লাগিব সেইগিলা বিচাৰো আমি ৰাস্তা পথ বা সেইটো বস্তু আমাক বেলেগ একো নালাগে সেনেকুৱা আৰু সুবিধাগিলা লাগে আৰু এই যোৱা 5টা বছৰত আপুনি কিছু এনেকে ডাঙৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফিজিক্যালি প্ৰুফ কৰবা দেখা পাইছে জানো বৰ্তমান হাগ্ৰাম মহিলাৰী যাওঁতে আমাৰ এই বিতেৰিত এনেকুৱা হেৰি হোৱা নাই আৰু ক'ৰবাত হৈছে যিহেতু মই নাজানো কিন্তু মানে দেখা নাই বেছিকে হোৱা বিজেপি দেখা নাই বাহিৰততো বেলেগ আমাৰ ইয়াতে সেনেকে দেখা নাই আৰু ধন্যবাদ থাকিল দাদা আপোনাৰ সময় মূল্যৱান সময়টো দিয়াৰ কাৰণে